Petra Kočića, piscu čije ime naša škola nosi, o Ćiriloj Metodiju slovenskih apostola, prosvetiteljima kojima je pravoslavna crkva posvetila upravo današnji dan, 24. dan. Zatim će vam se obratiti rektorica naše škole, Radojka Kuleć. Ćirilo i Metodije. Danas na ovaj sveti dan svetih Ćirila i Metodija obeležavamo dan škole. Širenje pismenosti kod Srba tesno je povezano sa širenjem hrišćanstva. Sve je počelo 862. godine na zahtev velikomoravskog kneza Rastislava, koji je od bizantijskog cara Mihaila tražio učitelje koji će da pripovedaju na narodnom jeziku. Idealni za taj posao bili su učeni Konstantin i njegov brat Metodije, rodom iz Soluna, koji su znali slovenski jezik. Sloveni do tada nisu imali pismo, pa su slovenska braća sastavila azbuku glagoljicu, pomoću kojeg su preveli evanđelje na slovenski jezik. I tako se Konstantin zamonašio i dobio ime Ćirilo. Bili su proganjani, a njihovi učenici su nastavili njihov rad u zemljama južnih Slovena u Bugarskoj na Ohridu. Najpoznatiji među njima su učenici Sveti Kliment i Naum. Oni su sastavili drugo pismo ćirilicu i nazvali je prema Ćirilu. I od tada se koristi ćirilično pismo. Tehnika stoji na nedosanjeni san i večku nadu koja postoji u svakom čovjeku. Ćirilično pismo je bila zvezda vodilja i za našeg pisca Petra Kočića, čije ime s ponosom nosi naša škola. On je rođen 29. juna 1877. godine u selu Stričevo, pored Banja Luka, a umro u letu 27. augusta 1916. godine u sred Prvog svetskog rata. Osnovnu školu je učio u manastiru Gomiljonica, a kasnije gimnaziju je počeo učiti u Sarajevu, ali zbog skrbovanja isterana iz trećeg razreda je prešao u Beograd i tu završio gimnaziju. Kočić je napisao 3 zbirke pripovedaka, od kojih su Isklanjene i Ispodklanjene, Javno sa zmijanja, Jazavac pred sudom i Sudanje. A mi kroz njegova dela se rado sećamo svojih planina i svoje rade. Dobar dan svima još jednom. Pozdravljam vas ispred naše škole. Zahvaljujem što ste danas sa nama i što delite radnost današnjeg dana. Pozdravljam pre svega naše goste, moje kolege, učenike, roditelje i sve meštane koji su danas ovde i koji će pratiti ovu priredbu koju su deca sa svojim nastavnicima pripremili. Ono što posebno želim da naglasim jeste da je ovo jubilarna godina za Čestaričku školu. O tome smo govorili, a mnogi od vas su bili i svedoci obeležavanja 70 godina u septembru mesecu, 70 godina od postojanja ove škole, a evo stigli smo do maja meseca, dakle 2015-16. školska godina ističe, ali još uvek nije na svom kraju i još uvek ima šta da se kaže. Ono što sa ponosom mogu da istaknem jeste da su ove školske godine naši učenici postigli lepe rezultate na raznim takmičenjima, bilo da su u pitanju takmičenja koja je organizovalo Ministarstvo prosvete ili su u pitanju druge vrste takmičenja, čućete već u narednom izlaganju koja, razne vrste konkursa i tako dalje. Dakle, od naših 70 učenika u 70. jubilarnoj godini brojke nam se lepo poklapaju. 12 je postiglo posebno zapažene uspehe i zato koristim priliku da ih ovaj put posebno prozovem, nagradim u ime škole i da svi budete svedoci tome da jedna mala grupa učenika može da postigne sasvim lepe rezultate. Želim da ih prozovem od najmlađih, pa dok ne dođemo do učenika 8. razreda i zamolit ću ih da nakon prozivke priđu do mene i ostanu
pored mene na ovoj bini. Počet ću od najmlađih, od učenika 3. razreda. Uroš Gligić na takmičenju informatičkom Dabar je osvojio 3. mesto. Želim Milica Savić, takođe informatičko takmičenje Dabar, 3. razred, 3. nagrada. Ana Ribić, 3. razred, opštinsko takmičenje iz matematike. Na informatičkom takmičenju Dabar 3. mesto je osvojila učenica 4. razreda Slađana Brkić. Učenik 4. razreda Vladimir Žari na opštinskom takmičenju iz matematike je osvojio 2. mesto, na informatičkom takmičenju Dabar 2. mesto i na matematičkom takmičenju Misliša je dobio pohvalu za visok broj bodova. Aćivović Nemanja, učenik 4. razreda, na opštinskom takmičenju iz matematike je ostvario plasman na okružni nivo takmičenja gde je zaslužio pohvalu, na matematičkom takmičenju Misliša 3. mesto i na likovnom konkursu Najlepše bajke u sveta sa svojim radom je osvojio 1. mesto. Učenik 4. razreda Radovan Nemanja, molim Nemanju da dođe, je na opštinskom takmičenju iz matematike osvojio 1. mesto i mesto osvojio na informatičkom takmičenju. Misliša 3. mesto. Brča Milica, učenica 4. razreda, je učestvovala na opštinskoj, a zatim na zonskoj smotri, recitatorske smotre pesniče naroda Mog. Širar Nikola, učenik 5. razreda. Samo malo sačekajte, nemojte aplaudirati dok sve ne čujete jer ima toga. Na opštinskom takmičenju iz istorije 3. mesto i učešće na okružnom nivou. Na recitatorskoj smotri pesniče naroda mogu učešće na zonskoj smotri i okružni nivo biologija takmičenje 2. mesto. Javor Anđela, učenica 5. razreda, za najuspešniji učenik na takmičenjima ove godine. Na opštinskom takmičenju iz istorije 3. mesto, a na okružnom 1. mesto. Na opštinskom takmičenju iz matematike 1. mesto, a na okružnom iz matematike 3. mesto. Na opštinskom takmičenju iz srpskog jezika 2. mesto. Širar Sanja, učenica 8. razreda, na okružnom nivou biologija 2. mesto. Nataša, učenica 8. razreda, na konkursu sa temom Ispostica Svetog Save je dobila specijalnu nagradu za svoj likovni. Osim što je ovo prilika da pohvalimo učenike, evo sada su ovdje svi na okupu, pohvaljujemo i moramo da izrazimo poštovanje i prema njihovim nastavnicima, mentorima koji su ih pripremali za ova takmičenja i molim aplauzi za nastavnike. A usput da dodam da pohvaljujemo i svu našu decu, sve naše učenike, jer složit će se i nastavnici da zapravo mi imamo
jednu ne veliku grupu učenika, ali istinski poslušnu, razumnu, koja čuva školu, brine o njoj i to svakako takođe zaslužuje i zavređuje pohvalu. Sada mogu i da vam se zahvalim, još jednom da vas zamolim da lagano siđete i pažljivo siđete sa ove dune, gde ko već treba, a vama se svima zahvaljujem na pažnje, pa program dalje. Hvala. Wow!
reći. Tu aplauz takav dobi da se trijezlo sve to se. Igra kolo, igra mija, igra cela familija. Noge vezu, oro besno, svi na levo, ja na desno. Samo otac prekakve, on igrao nikad nije. Pevati kažu, ne zna, duša mu je ko želi. A on mekan kao svila, osjećanja vešto skriva. Sad je srećan baš toliko, ide svircu s harmonikom. Pa iz džepa vadi klavu i piti mu dugmetar. Sviraj za mog kolo. Po nogama seva vatra, šta da radi? Svoje prvo kolo vodi. Kad pogleda kraj kapije, nema oca. Kraj kapije samo boca. Znam te dobro, moj Nikolo, igraš i ti ovo kolo. Sakriven u kolu mraku stežiš moju levu šaku. Ponosna ti duša jeca, a smontana noga kreca. Učenici višeg razreda, kratak insert i svima na poznatog teksta Bajnega zvezda. Svaka sličnost u naravi. Sina profesor dolazi. Ljudi, Aj bežimo s časa. Ajde. Bežimo s časa i ti ćeš sa nama. Ne sme da se beži sa časa. Ne sme, ne sme, sme, ne sme, sme, ne sme. Redar ko nije na času i redar je pomr. Dobro. Nećemo tako. Naučit će vas istorija pameti. Jedna
kažem nešto. Ja takvu glupost u životu nisam čuo. Gdje si? Evo ti jedna tvojka. Dosta, tako? Evo ko nam je sljedeći? O, Ivana Peć. Dobro, Ivana, šta ti vola da kažeš u starom kuću? Pa stara Grčka nije bila jedna jedinstvena država, već je bila podeljena na više manje gradova država polisa. Najveći grčki polisi bili Sparta. Dosta! Uvijek!